Асла шентеревін, шитмел билік шулне асынса кышал Чуваш енре Кашны районтах астывым сачысем лартма палартна. Пархатарлайш Шупашкар районенчен пушланчы цепленрех Алексей Енейкин каласа кытартать. Кышал хижул уйрумах пызык пілдерішлі акция Чуваш енре бақчажызен бірлежевебе шучандалық министерстве ергелет. Унда шендерю волонтеры зембе халық фронтжеде худшынать. Тепті лев республикари Кашни райондах астывым сачылардасы. Малданах твады бенитла евіштемі Шубашкар районне салатса бажыш. Ул мушизем, шиде жылгизем, везене 4 штук парады бінде. Везене лардашы садиксем, школзем. Чарыш евежезене параб 5 штук. Юман барады бінде. Юман барады 5 журы штук. Шубашкар районе? Шубашкар районе бараб. Чарыш юман ул муши пуре твады бин те бытла барадып. Юрий Анатольевич варшабетнерен бешитмелбилік шулшитнене халаллаза, шивықри хыргасы жүмінжеде паттырсен аллейіне ергелемешкен, шитмелбилік тәп вуны жыл үсіне юман тәмізем ұйырна. Шавынбекех икшыраллы тәп шыға евіші Шубашкара барнелері. Акция ергелушізем шаккун хайземде космоса барындарнызене халалланы сатра евішсем лартырыш. Эбе евішлартма юрададап, ман алыра паян кереже, Кережебе Мускавра Валентина Терешкова евышлартна. Мана был педик кымылы. Раши жайынжи акция малданлаза воржы ветераны зенеде худшындарма балыртна. Анжақта халі хастар жамрықсем візімзерек евышлардашы. Палыртна эже вұхытра думалла. Шағынбек акцибе перін хамрын геройзіне аза илме евышшым ларцаха вармала. И ку акцияне пұрнеде худшынма идадып. Мұнда худшынма бұлдараш. Пурде, ялзынжеде, хулазынжеде. Евішізен бұр, барашы. Чаваштинри бақчачызын бірлешівін бұшлығы Юрий Соколов палыртны әже республикан Кашни районенже хергелесе жанат. Чирджербе жығыннылар удырова була, халықпа думалы әшре халлеге евырлықсен бұр. Шавынбада акция кергунне малалладызыш. Шак евы жаварай бір ветеранзене зумасуса хамырын телерадио компания яжебелардат бар. Паттырзен мұқтавлы яжызем мұнашлы юманбек әмір халығазынже упранаса жанат бар. Чаваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.